Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunze mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Amakuru ni menshi cyane akomeje kugenda avugwa, reka tuganire rero kuri aya makuru akomeje kugenda avugwa nk'uko nari mbibabwiye. Reka duhe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbabwire icyateye M23 kuva mu mujyi wa Uvira utarinjiramo ingabo zitagira aho zibogamiye. Ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko ryagombaga kandi gukura abarwanyi ba nyuma mu mujyi wa Uvira mu gihe kandi wari kuba winjiyemo ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho, ariko kandi ko bitashobotse bitewe n'impamvu zitariturutseho. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yasobanuriye umushakashatsi Dr Bojana Coulibaly ko ihuriro ryubahirije byose ryasabwaga riza gufata ibyemezo bikomeye birimo kuva muri uyu mujyi, ariko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeza kandi kugaragaza ko idashaka amahoro. Lawrence Kanyuka yavuze ko M23 kandi yari yaramenyesheje abahuza ko izasiga muri uyu mujyi abarwanyi bazaba bagenzura umutekano mu gihe kandi bategereje ko ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho ziwinjiramo, ariko uko byagenze basaba ko rero nabo bawuvamo. Ati hari politike ibiri inyuma, hari ibintu byinshi cyane byabaga icyo gihe. Ati twasobanuraga ko tutava muri Uvira ngo dusige abantu, niyo mpamvu rero twasize itsinda ry'ubugenzuzi kugira ngo rihungabanye umutekano w'umujyi wa Uvira, ariko ntibemeye ko rigumamo, twakuyemo iryo tsinda. AFC M23 kandi yatangaje ko mbere y'uko ikura mu mujyi wa Uvira abarwanyi bari barawusigayemo yamenyesheje abahuza ko itazabazwa ubugizi bwa nabi buzakorerwa abaturage bawutuyemo kuko ariyo ryahungabanyaga umutekano wabo. Mbere y'uko tugenda twaravuze tuti M23 yitandukanyije n'ibizabera aha ngaha nyuma byose. Ati niko Lawrence Kanyuka yabisobanuriye uyu mushakashatsi. Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko itazi niba ingabo zitagira uruhande zibogamiyeho zizaba kandi zigenzura mu mujyi wa Uvira, atashingiye ku kuba ihuriro rya M23 kandi rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariryo ryawinjiyemo abarwanyi babo bakiwuvamo. Yagaragaje ko ibabajwe n'ubugizi bwa nabi imitwe ya Wazalendo n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biri gukorera abatuye muri uyu mujyi kuva bawinjiramo tariki ya 18 Mutarama 2026, burimo ubusahuzi, gusenya inzu n'insengero ndetse n'iyicarubozo. Tariki ya 16 Ukuboza 2025 AFC M23 kandi yatangaje ko igiye gukura abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira, ibyubahiriza mu minsi ibiri yakurikiyeho. Itsinda ryaritegereje ingabo aho zibogamiye ryavuyemo tariki ya 17 Mutarama nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Hanyuma n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avuga, mabwire ko uwitwa Donald Trump yisubiyeho avuga ko atazakoresha imbaraga mu kwigarurira Greenland. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu ayoboye kitazifashisha ingufu mu mugambi gifite wo kwigarurira Greenland. Icyakora Bwana Trump yatangaje ko agishikamye ku mugambi wo kwigarurira iki kirwa kigenzurwa na Denmark, ndetse ko abazamwitambika bazahura n'ingorane nyinshi. Ibi Bwana Trump yabivugiye mu ijambo yatanze kuri 21 Mutarama 2026 mu nama mpuzamahanga yiga ku bukungu iri kubera i Davos mu Suisse. Yagize ati abantu batekereza ko nzakoresha imbaraga, ariko nta mpamvu yo kuzikoresha, sinshaka kuzikoresha kandi sinzazikoresha. Bwana Trump yavuze ko kwigarurira Greenland bikwiriye kuganirwaho byihuse. Ati bafite amahitamo, ati mushobora kandi kubyemera tukabishimira, cyangwa se mukabyanga tukazahora tubyibuka. Bwana Trump yanenze cyane abafatanyabikorwa b'Amerika bo ku mugabane w'Uburayi, abashinja uburyarya, kudaha agaciro Amerika ndetse no gufata ibyemezo bidahwitse cyane cyane ku bijyanye n'ingufu zisubira, ibidukikije, abimukira ndetse n'umutekano mpuzamahanga. Trump amaze igihe kandi ashyira igitutu ku bihugu by'Uburayi kubera Greenland, ibyagize ingaruka ku mubano hagati yawo. Yise Denmark igihugu cy'indashima, avuga ko gusaba Greenland byari ikintu gito kuko ari agace k'urubura.
anongeraho ko kwigarurira bitahungabanya umuryango wa OTAN cyangwa se NATO Denmark na Amerika bibarizwamo. Ati nta gihugu cyangwa se ihuriro ry'ibihugu rifite ubushobozi bwo kurinda Greenland uretse Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi ba OTAN bagaragaje impungenge ko uyu mugambi wa Bwana Trump bavuga ko ushobora kandi guhungabanya uyu muryango, mu gihe abayobozi ba Denmark na Greenland bavuze ko Amerika ishobora kurinda iki kirwa mu buryo bwinshi cyane butandukanye, aho kukigarurira nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Uru rutonde rwoherejwe Washington DC mu cyumweru gishize, imwe mu nkuru turaza kugarukaho. Hanyuma ikinyoma karundura cya Ndayishimiye wasanishije Red Tabara M23 n'ingabo z'u Rwanda, turaza kwigaruka ku buryo burambuye, ariko kandi aza no kubabwira ko mu butabera mu Rwanda uwitwa DJ Toxic uyu nguyu yahawe igufungwa iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko Shema Arnaud uzwi nka DJ Toxic afungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe n'uko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho ibyaha 3 muri 4 akurikiranyweho. Umucamanza asobanuye ko Shema agiye gufungwa by'agateganyo kugira ngo atabangamira iperereza rikomeje ndetse no kugira ngo atazatoroka ubutabera mu gihugu cy'u Rwanda. Ari makuru ndaza kubabwira ni uko u Rwanda rwashyikirije Loni raporo yo ku burenganzira bwa muntu rushimangira intambwe idasubira inyuma rwateye. Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda yashyikirije agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu raporo ikubiyemo ibyagezweho ku myanzuro 160 ijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu rwahawe. Ibikubiye muri iyo raporo kandi byatangiye gushyirwa mu bikorwa muri 2021, ni ukuvuga ko haciye imyaka igera kuri 5 u Rwanda rwahabwaga imyanzuro 160 ijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ariko rwemeza gushyira mu bikorwa igera ku 160, bivuze ngo igera ku 100 u Rwanda rwarayanze. Ikaze muri amakuru rero. Duhere kuri iyi nkuru uko nabivuze, Air Force One yari itwaye Donald Trump yahagaritswe igitaraganya kubera amashanyarazi mu nzira yerekeza i Davos mu Suisse. Indege ya Air Force One yari itwaye Perezida Donald Trump yahuye n'ikibazo gitunguranye cyatumye ihagarika urugendo igitaraganya nyuma y'iminota mike igeze mu kirere. Ibiro bya Perezida wa Amerika byatangaje ko ikibazo cy'ibuzanzira ry'amashanyarazi aricyo cyatumye Air Force One itwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagarara igitaraganya isubira ku kibuga cy'indege yahagurukiyeho. Mu minota mike ikimara guhaguruka, abakozi ba Air Force One batahuye akabazo gato mu ihuzanzira ry'amashanyarazi yayo, bahita basaba ko isubira ku kibuga cy'indege igitaraganya ahagana saa 5:07 z'ijoro. BBC yanditse ko abanyamakuru bagendana na Perezida wa Amerika bemeje ko no mu gice kigendamo abanyamakuru urumuri rwavuyeho buhoro buhoro kugeza hazimye burundu. Mu rugendo rwa Donald Trump yagombaga kandi gukora, byo biteganyijwe ko aba yageze i Davos ku isaha 2:30 za mu gitondo cyo kuri wa gatatu, aho yitabira inama mpuzamahanga yiga ku bukungu World Economic Forum. Trump yahise kandi yifashisha indi ndege nayo ihita yitwa Air Force One kuko yari itwaye umukuru w'igihugu wa Amerika. Bwana Trump yageze i Zurich isaha 5:40 ku isaha ngengamasaha, bigaragara ko yari yakiriweho amasaha agera kuri 3 ugereranyije n'igihe cyari giteganyijwe. Yahise kandi akomereza i Davos mu Suisse. Kugeza ubu hari indege zitwara Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ebyiri zikoreshwa kuva mu mwaka w'1990. Byari biteganyijwe ko muri 2024 hagomba kuba hari izindi nshya, gusa imirimo yo kubaka no guteranya indege ya mbere biteganyijwe ko izarangira muri 2027, mu gihe kandi ya kabiri izasozwa muri 2028. Muri Gicurasi 2025 Bwana Trump yakira impano y'indege yo mu bwoko bwa Boeing 747-8 Jumbo ifite agaciro karenga miliyoni 100 z'amadolari Amerika, yahawe na Qatar kugira ngo isimbure izishaje zisanzwe zigendamo umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo rero nguko. Hanyuma myandi makuru akomeza kugenda avugwa magingo angaya, reka duce muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Mabwire ko ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwoherereje Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika urutonde rw'amabuye y'agaciro abanyamerika bazajya bacukura bakanayatunganya. Abayobozi babiri bo muri RDC batashatse ko amazina yabo amenyekana babwiye ibiro ntaramakuru Reuters by'Abongereza ko uru rutonde rwoherejwe i Washington DC mu cyumweru gishize. Uruhare rw'abashoramari b'abanyamerika mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro yo muri RDC rushingira ku masezerano y'amahoro n'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu
iki gihugu cyagiranye n'u Rwanda bifashijwemo rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko twagiye tunabigaruka mu makuru yacu mu bihe byatambutse, ariko kandi Leta ya RDC na Amerika byashyizeho komite ihuriweho ishinzwe kunoza gahunda yose. Abanyekongo kandi bayirimo ni Minisitiri ushinzwe ubukungu, ububanyi n'amahanga, uw'imari ndetse no mu rwego rugenzura ubucukuzi rwitwa ARECOMS. Ububanyi n'amahanga yitwa Therese Kayikwamba Wagner. Umwe mu bayobozi muri RDC yasobanuye ko mbere y'uko bafata icyemezo cyo kohereza urutonde rw'amabuye y'agaciro abanyamerika bazacukura nka manganese, zahabu, lithium, cuivre na cobra, babanje gukora ubusesenguzi bwimbitse. Aya mabuye y'agaciro kandi yiganjemo ayo Amerika imaze igihe kandi igaragaza ko ikeneye cyane kugira ngo yifashishe mu gukora ibikoresho birimo bateri z'imodoka zikoresha amashanyarazi n'ibikoresho kandi by'ikoranabuhanga. Uru rutonde rugaragaza ko abanyamerika kandi bashobora kwinjira mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya Kisenge ndetse na Mutoshi mu ntara ya Lualaba, Moto muri Haute Uele, Kiro muri Ituri ndetse no muri Kivu zombi, ni ukuvuga na Maniema. Biteganijwe ko nyuma y'aho uru rutonde kandi rwoherejwe, Amerika izarusuzuma, hanyuma rero komite ihuriweho n'ibihugu byombi ibone gutangira ibiganiro kugira ngo iganire ku buryo amasezerano yatangira gushyirwa mu bikorwa. Imwe mu nkuru rero nari nababwiye mu ncamake. Hanyuma mu butabera mu Rwanda mbabwire ko witwa DJ Toxic yahawe gufunga iminsi 30 y'agateganyo. Urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwanzuye ko Shema Arnaud uzwi nka DJ Toxic afungwa iminsi 30 y'agateganyo bitewe nuko hari impamvu zikomeye cyane zituma akekwaho ibyaha kandi bituma 3 muri 4 akurikiranwe. Umucamanza kandi yasobanuye ko Shema agiye gufungwa by'agateganyo kugira ngo atabangamira iperereza rikomeje ndetse no kugira ngo adatoroka ubutabera. Shema yatawe muri yombi tariki 21 Ukuboza 2025 nyuma yo kugonga umupolisi wari mu kazi agahita yitaba Imana. Akurikiranyweho icyaha cyo guhunga umaze gukora icyaha cyangwa se guteza impanuka, ubwicanyi budaturutse ku bushake, gukora ibikorwa byerekeye ibiyobyabwenge cyangwa se urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo, n'icyo kwanga gupimishwa icyuma gipima alcohol mu mubiri. Ibyo ni ibyaha rero bikomeye cyane akomeje kugenda akurikiranwa. Hanyuma Minisiteri y'Ubutabera y'u Rwanda yashyikirije agashami k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu raporo ikubiyemo ibyagezweho ku myanzuro 160 ijyanye no kurengera uburenganzira bwa muntu rwahawe. Ibikubiye muri iyo raporo kandi byatangiye gushyirwa mu bikorwa muri 2021 ubwo u Rwanda rwahabwaga inguzanyo, imyanzuro 160 ijyanye n'uburenganzira bwa muntu, ariko rwemeza gushyira mu bikorwa 160. Minisitiri w'Ubutabera akaba ari intumwa nkuru ya Leta Dr Ugirashebuja Emmanuel ari kumwe na Ambassadeur Urujeni Bakuramutsa ahagarariye u Rwanda muri Loni ndetse no mu yindi miryango mpuzamahanga iherereye i Geneve. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'ibarushamibare Murenzi Ivan ndetse n'umuyobozi mukuru wa RGB Rwanda Governance Board Dr Doris Wiceza kuri 21 Mutarama 2023 yagaragaje ko iyo myanzuro yashyizwe mu bikorwa kwijanisha rigera kuri 97%. Iyo myanzuro ikubiyemo kandi bigize ubuzima bw'igihugu bwose bikorwa mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bivuze ko iyo raporo kandi ifasha igihugu kumenya ngo gihagaze mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu hagendewe ku biteganywa na Loni. Minijust ni Minisiteri y'Ubutabera igaragaza ko muri imyaka igera kuri 5 yahuguye abakora mu nzego z'umutekano n'iz'ubutabera bagera kuri 3,000 mu kwihutisha ibirego, kubahiriza uburenganzira bw'uburana ndetse no kurwanya iyicarubozo. Hahuguwe kandi abakora mu nzego zishinzwe ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko barimo abayobozi n'abacamanza bagera kuri 673 bahuguwe mu byiciro bya 22. Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu umwaka w'ingengo y'imari 2022-2023 iyo raporo igaragaza ko yakoze ubugenzuzi mu magororero 40 na za kasho 103 ireba uburyo uburenganzira bwa muntu bwubahirizwa. Muri iyo myaka 5 kandi abantu bagera ku 9,328 bari mu byiciro bifatwa nk'iby'abanyantege nke bahawe ubwunganizi mu by'amategeko ku buntu, hamwe n'abandi barenga 7,000 bakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina barabuhabwa. Minijiste kandi igaragaza ko u Rwanda nk'igihugu gifite imiyoborere myiza ku rwego rwa Afurika nk'uko binagaragazwa n'intonde zitandukanye binajyana kandi imitangire ya serivisi, aho muri imyaka 5 serivisi zatangirwaga ku rubuga Irembo zavuye kuri 89 zigera kuri 220. Muri iyo myaka kandi uburyo abaturage bishimira serivisi za leta
byavuye kuri 76.2% bigera kuri 89.6% muri 2024. U Rwanda rwagaragaje ko mu rwego rw'iterambere rwabashije kandi guhanga imirimo aho guhera muri 2022 kugeza muri 2025 hahanzwe imirimo irenga 900,000. Rwerekanye kandi ibijyanye n'ingingo zifite umuriro w'amashanyarazi, ni kuvuga ingo byazamutse cyane mu Rwanda ugereranyije n'uko byari bimeze mu myaka y'ibihumbi bibiri bigera kuri 84% muri 2024, harimo amashanyarazi, imirasire y'izuba n'afatiye ku miyoboro mugari. Abatunze telefone bavuye munsi y'10%, ubu bakaba kandi bageze hejuru ya 86%. Byafashije mu kugira kandi uburenganzira bwo kubona amakuru, kudahezwa no gukoresha ikoranabuhanga. Ku bijyanye n'amazi meza 94% babasha kandi kubona amazi meza. Muri 2024 kandi u Rwanda rwashyize umukono ku masezerano ya Budapest yerekeye kurwanya irondaruhu rikorerwa kuri murandasi. Muri 2023 kandi nabwo havuguruwe itegeko nshinga hagamijwe kurushaho kandi kubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no kugabanya ikiguzi cy'amatora. Minujust muri 2024 kandi yatangije ikigo ADEL gifasha mu guteza imbere umuco wo gukemura amakimbirane abantu bagifite hakoreshejwe kandi ubuhuza, kikaba kandi kimaze gukemura ibirego birenga 12,000 byatumye hazigamwa miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Mu bijyanye n'ubuzima, u Rwanda kandi rwerekanye ko rukomeje gutera intambwe yo gufasha abanyarwanda kugira ku burenganzira bwo kwivuza binyuze mu ngamba zashyizweho. U Rwanda kandi rwabashije kugabanya impfu z'abana bari munsi y'imyaka igera kuri 5, aho ubushakashatsi bwa DHS beruka bwerekanye ko zagabanutse bigera kuri 36 mu bana 1025 bavuye kuri 45 muri 2020. Ibitaro byazamuwe bigezwa kandi ku rwego rwo kwigisha rwa kaminuza. Minisitiri w'Ubutabera yongeye kandi kugaragaza ko u Rwanda rwabashije kandi guhangana n'icyorezo cya Marburg mu gihe gito, ndetse na gahunda yatangijwe yo gukuba 4 umubare w'abakora mu rwego rw'ubuzima. Iyo raporo kandi igaragaza ko ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge bw'ibiribwa n'imiti mu Rwanda cyabashije kandi kwinjira mu cyiciro cya 3 mu kubahiriza ibiteganywa n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Ni icyiciro kirimo ibihugu 18 ku isi, ndetse u Rwanda rwari rubaye igihugu cya 8 kibigezeho muri Afurika. Iyo raporo kandi igaragaza ko hashinzwe Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu mu rwego rwo kurwanya jenoside ndetse no kurushaho gusigasira ubumwe mu kurwanya jenoside, kandi u Rwanda rwashyize mu bikorwa ibyasabwaga bituma ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bumenyi, uburezi n'umuco UNESCO muri 2023 rishyira mu murage w'isi inzibutso enye za jenoside yakorewe Abatutsi. Muri imyaka y'itanu kandi iyo raporo igaragaza ko ubukene bwagabanutse kuva kuri 39.8% bugera kuri 27.4%, kandi abagera kuri miliyoni 1.5 bava mu bukene bukabije. Ibyo byagizwemo uruhare na gahunda zitandukanye zirimo VUP, gushyigikira abadafite amikoro, abafite ubumuga n'ibindi bigamije kandi gukora abaturage mu bukene, guhanga imirimo ndetse no kwigisha abantu ibijyanye no kwikura mu bukene. Mu bijyanye n'uburezi nk'uburenganzira bwa ngombwa, hubatswe ibyumba by'amashuri 20,781 mu myaka igera kuri 5, ibigo by'amashuri bishya 650 kandi byajyanye no kongera ibigo bishobora kandi kwigisha abafite ubumuga n'abarimu babigisha. Yanerekanye kandi ko ingengo y'imari igenewe urwego rw'uburezi mu Rwanda yakomeje kugenda yiyongera, amashuri ariyongera, uburezi budaheza, abana bata ishuri baragabanuka n'ibindi. Mu bikubiye muri iyo raporo kandi harimo n'indi mibare itandukanye igaragaza ibyakozwe mu kwita ku burenganzira bwa muntu, irimo kongera abagore ndetse mu nzego zifata ibyemezo. Dr Ugirashebuja, Minisitiri w'Ubutabera mu Rwanda, yagaragaje ko uretse kugira umubare munini cyane mu nteko ishinga amategeko, ariko u Rwanda rufite abayobozi bakuru b'abagore barimo perezida w'urukiko rw'ikirenga, umushinjacyaha mukuru, umuvunyi mukuru n'abandi batandukanye. Ibijyanye no kwita ku mpunzi, yagaragaje ko u Rwanda rwabishyizemo imbaraga, aho kuri rucumbikiye impunzi zinyuranye zirimo abanyeshuri bo muri Afghanistan n'abo muri Sudani. Harimo kandi ibipimo by'ibyo u Rwanda rwakoze mu kurengera ibidukikije, aho ikigo cya Green Fund kimaze gutanga arenga miliyoni 277 z'amadolari Amerika, yafashije imishinga 64 hanze imirimo irenga 100,000. U Rwanda kandi rwerekanye ko rwanatangije isoko rya carbone ryitezweho gufasha mu kugabanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe. Ibihugu bitandukanye byashimye u Rwanda binatanga imyanzuro rugomba kandi gushyiramo imbaraga. Ibyo birimo Mexique, ibirwa bya Maurice, Montenegro, Maroc, Mozambique, Nepal, Ubuholandi, Niger, Nigeria, Norvège, Oman, Paraguay, Philippines, Portugal, Qatar, Korea, Urusiya, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Afurika y'Epfo, Sudani y'Epfo, Espagne, Sudani, Suède na Togo. Harimo kandi Tunisia, Turkiya, Ukraine, Cuba, Chypre, Czech, Denmark, Djibouti, Repubulika Dominicaine, Misiri, Eritrea, Lithuania, Eswatini, Ethiopia, Ubufaransa, Gabon, Gambia, Ghana, Ububiligi,
Ubugereki, Ubuhinde, Indonesia, Iran, Ubutaliyani, Ubuyapani ndetse na Jordania. Mu byo bihugu byasabye u Rwanda harimo kandi gushyira imbaraga mu guha urubuga imiryango itari iya leta ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo n'ubwitangazamakuru n'ibindi bitandukanye. Minisitiri Dr Girashebuja yashimye ibihugu byatanze imyanzuro ku Rwanda asaba ko ibifite ibyo rushinja u Rwanda kutubahiriza byajya bibitangira n'ibimenyetso kugira ngo bizafashe mu gukurikiranwa n'inzego zibishinzwe mu Rwanda. Agatonga ariko kandi umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr Wikeza Doris yibukije ko u Rwanda rufite ubwisanzure bw'itangazamakuru n'ubwo gutanga ibitekerezo kandi ko mu Rwanda nta muntu n'umwe wafunzwe cyangwa ngo akurikiranwe kubera ari umunyamakuru. Yibukije ko u Rwanda rwavuguruye itegeko rigenga imirimo itari iya leta muri 2024 mu rwego rwo kunoza imikorere yayo mu buryo bwubahirije amategeko. Isuzuma ku ibahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu ku bihugu ryatangiye muri 2006, u Rwanda ruryinjiramo 2011, ruhabwa imyanzuro 37 rusubiramo 2015 rugaragaza uko rwashyize mu bikorwa, ruhabwa indi igera kuri 50. Iyo yararangiye muri 2020, ruhabwa indi 60 muri 2021, ari nayo rwatanzeho raporo y'ishyirwa mu bikorwa ryayo. Iyi raporo rero ikomeye cyane yagarutsweho hanyuma igenda satira umusozo w'amakuru yacu. Mbabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'igihugu cy'u Burundi yongeye kugaragaza u Rwanda nk'ikibazo ku mutekano mu karere, avuga ko utatandukanywa n'ingabo zarwo n'imitwe ya Raditabara M23 irengagiza ubufatanye bwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi wahawe intebe muri icyo gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bigarutseho mu kiganiro kandi yagiranye n'umunyamakuru witwa Hariana Veras Victoria, umwe mu bazwi ho kuba ari umuzindaro w'ubutegetsi bwa RDC n'abambari babo. Uyu munyamakuru wabazaga mu rurimi rw'icyongereza Ndayishimiye akamusubiza mu gifaransa. Ikiganiro kirambuye cyatambutse kuri Radio et Television Nationale du Congo gifite iminota 47, ariko igice kinini cyane nicyo kwibasira u Rwanda. Mu magambo ya Ndayishimiye avuga ku bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, yashinje u Rwanda kuba ari rwo ntandaro y'ibibazo by'akarere, arugaragaza nk'udashyigikiye amahoro. Ndayishimiye yatangiye kandi ashima ko u Rwanda na RDC byashyize umukono ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yongera no kwinyuramo ayanenga agaragaza ko nta musaruro yatanze. Numvaga ko ubwo imiryango mpuzamahanga ibireba, igihugu gikomeye nka Amerika kikaba kandi cyarafashije muri ayo masezerano, no kuri inshuro amasezerano azakirwa mu bikorwa, ariko nyuma nasanze ari binyoma kubera ko akimara gusinywa intambara yahise itangira. Byanteye ubwoba, ariko ntekereza ko kugira ngo ikibazo ugikemure ni uko ushyira ku meza impamvu nyayo yacyo. Hari aho uyu mukuru w'igihugu kandi yageze avuga ko ayo masezerano arimo uburyarya, kuko ngo u Rwanda rwemeye kuyasinya ariko rugasubira inyuma rukubura imirwano. Yongeye gusa n'uwisama yasandaye avuga ko yiteze ko azashyirwa mu bikorwa kuko ashyigikiwe n'ibihugu bikomeye cyane birimo Amerika yafashe kugira ngo agerweho. Imirwano Ndayishimiye yavuze ko yakomeje yabereye mu bice bitandukanye byo mu kibaya cya Rusizi, yasize umujyi wa Uvira ugiye mu biganza bya M23 mu rwego rwo gufasha abaturage